imaće vodu. Sa skupštinom od 15 ljudi u kojima će jedan reći da je to dobro, a jedan reći da je to nije dobro, Milan Bandić svoje izborno obećanje građanima ne može obaviti. I jedini i isključivi razlog je to. Milan Bandić će potrošiti toliko novaca. Pa Milan Bandić neće ništa potrošiti. Nije li sukob interesa da se na vašu inicijativu novcem poreznih obveznika financira jedno privatno kazalište u kojem ste vi producent? Vi na neki način sami sebi dajete novce, ne privatno, ali poslovno. Svaka čast teatru Ulises na svemu što postiže, ali je li to inače praksa, je li to u redu? Ajde, pojasnite mi samo malo gdje vi vidite tu sukob interesa. Pa vi odlučujete o novcima koji se daju privatnom kazalištu, dakle novcima poreznih obveznika idu privatnom kazalištu u kojem ste vi producent. Dakle, vi odlučujete o novcima koje opet idu na neki način vama. Nije li to sukob interesa? Pazite, da li sad vama na to odgovarati ili vam ne odgovarati? Vi ste student novinarstva i dosta ste krivo u tu svoju novu kućicu ušli. A ako se to nađe u festivalu ili na programu, a građani grada Zagreba ga nisu financirali, mislim da ne bi trebalo. Nikom ništa. Pitao sam vas, je li za vas sablažnjivo, rekli ste da u stvari možda i nije, međutim za mnoge je. Pa evo mi danas u studiju imamo bludnicu, Ksenu Županić. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Emisiju. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Drago mi je, Ksena Županić. Evo sad će stići ovaj prekrasni stolac. Evo, izvolite se sjesti, pa možemo sad u šestoro očiju mi ovdje, a malo i šire u javnosti nastaviti raspravu o tome. Šta ja kažem, Ivana Orleanska ili ti, ne, gore je Jovanka Orleanka. Ivanka Orleanska, zašto ne? Može? Zato što, pogledajte, nije slučajno da imam djevicu na majici. Zašto? Jer ja mislim, u stvari prvo je pitanje, da li se taj felacij uopće dogodio? Mi polazimo od pretpostavke da je. Gdje su dokazi? Da, pa. Mislim, ja trebam sebe braniti ili pod navodnike. Neka se dogodio. Nije se dogodio, možda se nije dogodio. Ostaje otvoreno pitanje, to samo Bog zna, a Bog je visoko, jako visoko. I Viktor Zahtila? Nema, Viktor Zahtila je netko drugi. Dobro. A Bog je visoko, a car je daleko jako. Dobro. A ja mislim da je koitus, da je inače felacija je čin koitusa, gdje žena zadržava još uvijek jedno svoje stanje netaknute djevice. Znači, taj virgo intakta. A to što ste vi mene nazvali Ivanom, djevicom, znači Orleanskom, to je dobra stvar zato što ste posvjesno, vjerojatno, rekli mi da taj čin felacije znači čin sisanja, dojenja i mi se nekako vraćamo, znači felacijom, stavljam ih tako, da se vraćamo u stanje nevinosti, u stanje dojenčeta. Dobro, ali dajte mi recite... A znate šta ne, jer felacija kod nas što znači? To je strašno. Vulgarmente. Meni je jako teško pričati. Vi znate to, ne? Vulgarmente znači felacio, vulgarmente u hrvatskom jeziku znači jednako pušenje. Znači, ja pušim, ali kad pušim cigaretu ili bilo što, znači trošim nekakav predmet, nekakvu stvar, a kad trošim, to se pretvara u dim, a dim je ništa. Dobro, da. Zna Harvey Keitel dobro što je dim. Međutim, možete li, niste sociolog, ali možete proanalizirati i ovdje reći dogodio se, ne dogodio, sad nije važno, mi krećemo s pretpostavkom da se dogodio. Možete li prokomentirati reakciju hrvatske javnosti? Mediji? Da, ma i medija... Javnosti? Da. Pa gledajte, ja bi o sebi mislim, zato što sam ja napadnuta bez veze, mislim, ja sam glumila, evo, pričali ste o Reliru, znači Shakespeare, ja sam glumila Lady Macbeth i tako. I onda nitko ne diže prašinu oko ničega, a netko napravi tako nešto bez veze totalno i onda se digne graja, ne znam, ja sam već maltretirana od publike, od medija, od javnosti, od ovog, od onog, već ne znam koliko, od kad se to dogodilo, već 10-ak dana, čini mi se da su stoljeća prošla nad mojom glavom. To je to. Ja mislim da u jednom svijetu koji tako perverzno
savršeno dizajniranom, zaključanom u samome sebi, usred jedne opće nivelacije svega i svakoga i gdje će nam, ja mislim stvarno, uskoro biti potrebna propusnica ili čak rekla bi putovnica i za vlastito dvorište. Ova žena postaje svjedokom našeg vremenskog postojanja i to paradoksa našeg jednog vremenskog postojanja. Recite mi, a evo može sad i pitanje za Duška. Što, Duško, vi kažete na primjedbe u javnosti da bi nakon ovakvih predstava i tako dalje, a bilo ih je, trebalo osnovati teatar za normalne, pa ma šta ti normalni značili, a ovi kao nenormalni, oni neki imaju svoj teatar. Mogu odmah samo nešto? Evo samo da Duško kaže. Samo da Duško kaže pa vi. Evo, samo da Duško kaže. Teatr za normalne postoji. Ja mislim da ne treba od toga raditi tako veliku spektakularnu galamu. Ja bi sve sveo na priču ako je to tako, a vidimo da se to osporava, je li to tako. To je i predstava prije 3 godine na Eurokazu, igrala se u Vidri u Draškovićevoj ulici, gdje je ukupni performans bio da se publika slika u dojkama umjetnice. Mislim da to građani grada Zagreba i svog poreza takve projekte ne trebaju plaćati. Ne treba se bojati za kazalište normalnih. Na Eurokazu je održano 20-ak predstava koje su sve normalne. Na danima satire bilo je 19, sve normalno. Godišnje u Zagrebu je po 45 do 50 kazališnih projekata i ne treba dijeliti to na normalno i nenormalno. Ako je to isto. Normalno da mogu, mislim, ali to se otvoreno pitanje, da li se to dogodilo ili nije, nema dokaza. Nitko to nije vidio, ne znam zašto se tolika graja digla oko toga. Ali mislim da, htjela sam reći samo to normalno, nenormalno, zašto dijeliti? Bila je fantastično na jednoj psihijatrijskoj klinici, mislim u Engleskoj pisalo, mi smo ludi jer smo u manjini. To je meni fantastično rečeno. Mislim, i na kraju, znači, ja sam umjetnik utoliko ukoliko moja umnost slijedi moju tjelesnost. Znači, tijelo je u stvari jelo uma. Recite mi, vi ste u izjavama nakon svega toga rekli da ste na neki način i postigli reakciju jer ste šokirali publiku. Pa sad želim vas pitati, nedavno sam gledao intervju s Rambom Amadeusom, nije to njegova neka specijalna umotvorina, ali on kaže da šoku u principu pribjegavaju oni koji su nemoćni i koji ne znaju na drugi način prouzročiti efekt. Dakle, šok, kao, vi ste govorili o šoku kao sredstvu, u Globusu sam to pročitao. Da. Mene stvarno mene zanima šokirati nikoga. Jel? Ne, apsolutno ne. Mene zanima samo jedna stvar, kome uputiti moje tijelo. Znači, mislim da se umjetnost kazalište bavi time, da li nekome koji je izvana i koji me prisiljava na to, ili onome koji iznutra želi da bude, znači koja ja jesam i moram izaći, ja moram biti. Znači, taj čovjek je možda, to je u stvari bilo jedno ontološko pitanje, mi nažalost nismo mogli debatu raditi uopće. Znači, predstava je samo išla drugim tokom. Zato što su se mikrofoni razbili, zato što jednostavno... Da, to razbijanje... Zašto se o tome ne priča? Pa evo, to vas pitam. To razbijanje koje se dogodilo u izvješću s te predstave, pisalo se da su sjekire i pivske boce letjele po prostoru gdje se izvodila predstava. Je li to na neki način... Pa šta ja znam? Je li to umjetnost? Je li to umjetnost tako ako se mislim da sam baš o Grestu čitao koji kaže da je pobjegao s predstave Zrinko Gresta, ali da mu se svidjela. Nije pobjeglo. On je rekao da je to impresivno. Njemu je impresivno, da. Mislim da nije pobjegao jer vjerojatno više nije mogao, bilo mu je možda to malo. On kaže da mu je bilo mučno. Malo. Sve to skupa, ali da ga je impresioniralo. Pa znači ako nekoga možete, ako nekome bilo kakvu reakciju, bilo koja emocija da se pojavi u čovjeku, onda je to umjetnost. Ima neko nešto iz... Dobar dan, Željka Crnoga. Dobar dan. Evo, mene zanima, ne bi li vi kao multimedijalna umjetnica, kao glumica, kao povjesničarka umjetnosti, kao diplomirani filozof, ne bi li vi trebali šokirati kvalitetom predstave, a ne felacijom na sceni? Mislim, nije li to zapravo pomanjkanje ideja? I opet ponavljam, da li se to stvarno dogodilo? Odakle vi znate?
To štampa piše, ja to, mislim, ne opovrgavam. Ako se nije dogodilo, dobar je marketinški trik. Pa dobar marketinški trik, sada bi ja to trebala dobro iskoristiti onda. Pošto kad glumim Lady Macbeth nitko ništa, ovo mislim, nevjerojatno. Ma ne, ja pokušavam, ja pišem nevjerojatno, ali mislim na to svi ostaju gluhi, znate. Ja pričam sama sebi na uho na prepunom trgu. To je to. Duško, recite mi, u društvu u kojem su, ne znam, lopovi, tajkuni, laž, prevara, na neki način mjera stvari, mi se sablažnjavamo nad pretpostavljenim činom moralnog seksa. Što to govori o tom društvu? Da neko, 80% ljudi to vjerojatno u intimi spavaće sobe radi, ali se sablažnjavaju kad se to napravi pred 30 ljudi u močvari, a ne sablažnjavaju se nad lopovima, ubojicama koji hodaju među nama i svemu ostalom. O čemu to govori? To govori o ukupnom našem društvu. Ja sam to na početku spomenuo, koje je polomilo svoju moralnu vertikalu. I kad je ova predstava u pitanju, gdje mi imamo informaciju da su se ljudi tako jako sablažnjavali. Pola dvorane je otišlo van. Nisam vidio predstavu i ne mogu je koment tako dalje. Ali da se i iznosi i istina. Istina. Kada se postavi jedno pitanje ili kada se nešto napravi što nije istina, više je nikad nemoguće istinu pravu stići. Jer demanti je uvijek ko kad lovite perje koje bacite iz jastuka sa 15 kata na vjetru. Sada, mi se naravno našli smo ovu priču da se sablažnjavamo, a druge stvari